mapaniud to naghukad na si nanay kay mang banding lagi kanumi diri may mangaon guys sud anang pulad. Okay guys, nanapod si Jongjong vlog og maglingaw kaninyo diri maglingaw sa lakaw-lakaw kay mga tumiog di ko yung diot og na ako rin piyaw og rang makita nyo diha guys kanang bangka kuan ba sakayan masakay ko diha guys lukdo nila ng mais ba na unsa ba kana humay ba kaming kauban ni apo ni Tiroy kanang nagkakalo mo na siya kauban amo og kanang kauban mo nakablo wala ko kaila diri mo sakay namin diri tongtong nami Pilagdot ka po sa una sa atong bakaw, daghan po nga mata sa mga kuha na to, no? Inting patay naman ko. Si George. Og dire guys, muksakay-sakay na ko na rin. Hawid na kay ko dire. Basta bugsay lang ha, di lang. Bugsay lang pa ito. Matod pa niya, bugsay lang ko no. Kay aron makaabot may anin daplin. Kay sulog ba yakin yun kaayo. Maunang bugsay na lang yun may ani guys para makaabot may anin daplin. Ang kauban o nang hawid na, kanang nasaluyo na ako. Din ako po ani nang hawid kog tarong kay aron dili pud ta mahulog kay lalom may kining suba dire guys. Og dili gyud ta kumpiyansa kay lalom ning suba atan awa gaulbo gining tubig dire guys. Mo nang hawid. Ayaw ka, mo atras ba ni na may atras? Panhaanik pa siguro. Ang langoy kita ang tanan. Og matod pa ni apo ni Tiroy manglangoy ko naming tanan og mayabok ha ni. Pero dili man mayabok kay na may gakit nga porting pagkanindota kay kasakyan lami kayo sakyan ning gakit nga karon patak nakasulay sukad ba karon ba gyud nakasulay og sakay og gakit og dili padayon may kinaabot may anin daplin kay kuan lagi og gibayaran ni apo ni Tiroy ang gakit mao man na driver namo og dili mi guys namin daplin padulong nami aning diyot. Ang dikuyong ba ni auntie nila katong may kapansanan among giduaw kay magbanding man mi dire. Makita nyo kaninyo na guys ngan mula Kapoy. Ikadusi na kung saka. Ikadusi na. Matod pa niya kadusi ko na siya nagkabalik na dire. Ayan yun na sanay kalayo patong na buntod Og grabe yun ni kalayo kay diri yun og padayon sa mong lakaw kay hapit na may maabot og naabot naman mi diri automatic dayon na magpahuway yun mag-relax kay porte ng lisngaga sa ilong na apo ni Tiroy. Otro ang schedule. Otro nabasa ni kapitan. Otro si kapitan dahil nagpahibalo dire. Wala ko na isa ko. Sigado lang tayo kuhan. Dili. Wala ang doktor, dili makumpleto ang inyong kuan. Kay kung madala, isang buwan ka madala. Pero dili man makumpleto ang examination. Matid pa ni sa doktora na agikan ha. Og diri magpadayon mi ani diri mao na ilang balay guys kana sa ilang ante sa may kapansanan mao na ilang balay nga porte yun pagka kuan na yun og diri mo dungo ko ani kay na may kuan. Trabaho nagawabong kakapitan di bilang sa sakyanan ni kuan. Samtang nagisurana sila og kaon ta rin og anagon og inanag ba nga gisugba sa kalayo amo na matik Powerbank og munggod sa pilo. Tunga, ano ba? Ugma mamalit ka dire. Ilan yung kilo? Ang bulara. Munggod, bakilo. Dayon. 2 kilo. Pila. Tunga, dayon. Bulad. Tunga plaza bulad tung. Tunga plaza. Tunga plaza bulad dito. Kaya mga nana, di, pinikas dili. Palibuhan na. Lupoy. Ay, lupoy nga nagagnaw. Gabon ka rin. Onya kay nag-ulan man automatic di pa may kauli ani maghulat gyud may mukros amo tolak og kanang bulad mo ana mo mapaniud to naghukad na si nanay kay mang banding lagi kanumi diri may mangaon guys sud anang bulad sa gulan og suka o diri hungit Ginaw ko din. kinamot ra ba kinamot
Asya ni kanawot na siya. Ala guys! Og nindot kami mukaon dire kay magkinamot ra mi kinamot ra gyud mi per. Inom kami sa mawal, kanag tuba ba? Anong nakikinom ka na, hiluanan na ka, buwang. Service ko. Inan. Og dire mukaon mi og banat ani kay guto man kaayo lami kay mukaon ka sa gulaw ug bulad ug kauban nako si apo ni Tiroy o dili kauban sige ra gyud mi kaon og na sila gusuranay mo na si ante nga kampansanan o mo na silang ante nga undot kay ilang balay pero human ra gyud ni ilang balay